लपा जी नेट बोलो अजमाया गुठियार ख जिमे गुठी नरदेवी गुठी डाई गुठी संस्थाने दर्ता जचौपट्टि गु नापा 1862 साल निश्चय दु रणबहादुर साई पाले गु गुठी हरण काण्डे न लाउपट्टि गुठी ख तो नेट बोलो अजमाई गुठीले चाहिँ जी द्यो प्याखन लुकीले कुमारी अठे छिनेरे मेलाबले चण्डेश्वरी ज्यान प्याखन लुयु ख ठो गुठी गयो दासा एकदम मूर्त तथा अमूर्त रूपमा चाहिँ नि ज्या डौपटी गुठी ख ठुके छि धामल लासा यही देले चाहिँ नि गुठी ट्वाटवाला चलाइन्छौँ मध्येले दक्ष चोछा बाउपट्टि गुठी छौ ख ठो गुठी चाहिँ नि सम्पत्ति हिसाबमा ढाउ खसा राजगुठी अन्तर्गत सोसाउ खुइन्या पिडु अन लुपौ गुठी गाड चाहिँ नि सछ्यो चापिडु अले हनाउ या छुट गुठी ताइ नापा निज गुठी हिसाबमा चलाइन्छौँ पनि आ छुट गुठी हैन गुठी संस्थान फुक जायाउपट्टि डुकाउली उके चाहिँ नि चेपेपी 84 रोपनी जग्गा दु आठो गुठी संस्थान गु एकदम झिउ गुठियाट चल्यायावे अवस्था मरेको गु यानोइ चौ जाइटक या चाहिँ जिम त तस्कै चिडबिया मजु ख त्यो गुठियार जुया गु जाइना वइ चुनौ ख जिमस सुइन हिलाका छ यालस टाफो अवस्था न मरु तर गुठी संस्थान गु यानोइ चोन वइट जिमस चलेना वन्यो अवस्था न मरु वो कारण विभिन्न छिछि चिची रौ गुठी तला गुली बन्दै जुइ ढुङ्गला अले वो या ढ्यो प्याखन लुग्युपट्टि गुठी दक्ष तरौ गुठी खासा ढ्यो प्याखन लुग्यु गुठी त लागि गाड्या अलग बजेट सुय ब्याटाउ मरु ठो गबले जुइ दासा 5 अरे या छिसा पिसाच चतुर्शी दाइ इमस छि 5 अरे खुनु बनी अठे 8 जेटी ढ्यो प्याम जाकी अले चाने चछि हुइगा कने खुनु हिने टक हुइका व ढ्यो प्याम ड्राम जाकी ख न्यासु राई वइट अले ठो जायाउ छले चाहिँ नि गुठी संस्थान चाहिँ नि गैन ताउ दुदासन थपारम गुठी चलाबे नापा राजा महाराजा तसे चलाइन ताउ गुठी ख ठो गुठी या त गु बीमाउ आयस्ता गु बीमाउ व्यवस्था त ख ठुके एकदमै निर्गीन याना वन चौंडु वो छ्याड हामीले पूजा आदै लागि बिउपट्टि खर्च सोयो खसा जम्मा 85 पैसा जग ब्याटाउडु पूजाै लागि खर्च गाड्या जम्मा 85 पैसा बि अनवया ठो फुक गु 15 दिने गु पूजा या माउख वइट खुम्जागु ढाई खुम्जागु याइबले लागि इमसन चाहिँ आटक आजसकी बजी बिमाल जाकी बिमाल अन फुटी पमा ठ्यौ ठ्यौ फुक बिउ लागि चाहिँ जम्मा गुल देव ब्याटाउडु खुसा देव ब्याटाउडु एजो जल्दी अले अनवया ढुक्सा सम्म बिउपट्टि दु 15 दिने गु पूजा याबडी ढुक्सा बिउपट्टि व्यवस्था इट आ 4000 ठेक्का ब्याटाउडु आ 4000 म ठेक्का बिउमटी ढुक्सा गयम अवस्था जी एजुली थो गुठी संस्थान झिउ गुठी व्यवस्थित याद गुठी मालागियो लागि वो पकाया मखुठो ठो अनुभव आधार छिसन व्यवहारिकता फगैन्जुन अनुसार गुठी संस्थान त तय मजु ठो गुठी नंगियो लागि जग्गा मासयाउ लागि झिउ सभ्यता संस्कृति त नंगियो लागि वो जिमस ठो लुमंके जिमस ठो अनुभव यान्जुन खंग ठो फगैन्जुन बडी खंग एजुली ठो आ वइचुम विधेयकै त कया गुठी संस्थानलाई जाले मजुर गाड्या छिसन खारेज यामा ढाइजुनो अवस्था ठौया हन वइसवेन ज्ञानफुक एकदम कडाइका साथ गुठी विधेयक होला उखे बुन्दागत रूपमा वनस्वेलला जागले मजुर गाड्या छिबि न्हनवना ठो न्हनवने चले चाहिँ जिबि आ दक्ष पहिलाला ठो नेट टल गुबले वनाले ढाबले 19 गते चाहिँ गु द्वारकाज होटले छौ छलफले जाजुला अबले न छन अनवया 19 गते ढुंगा 22 गते ठो जी गन्दासा निवादे दबुले छलफल जुल अनवया 24 गते चाहिँ नेपाल बैंक डे जुल नेपाल बैंक चाहिँ 24 गते गु गुठी विधेयक छेक्यु जाजो जुल अनलिबा 26 गते चाहिँ गु माइटी घर मण्डला वन्यु जाजोले जिमि नेटेयुपट्टि ढ्य खलपि नापनाप गुठियारपि सकले चाहिँ मुनिए मार गाड्या वना बाजो भुस्या सिटी जोना चाहिँ जिमि माइटी घर मण्डला वना सलस मनु मुना वना टालङ जको उ वनौ चले चाहिँ गु आछिकसँग न्हने खना चौख ठो गु बर्बर पूर्वक पुलिससँग दमन याट ठो दमनै त कयाए जिमथा आ गु घापा नल गुली जोनाइंकल गुलिशान लाटोरल गुलिशान सने मजिको जेंडाल ठो डाउ चिजै त ठो गु लयु फोरान छाकल बुढा जुइ डुंगु बि ज्याठा बि 74 75 वर्ष डुबि बुढा त टके बाकी मटा ठो पुलिस त छे एजुली ठो नेटेयु पटी गुलिन जाइना वइचनो ख ठो एकदम जर्जर अवस्था दु आठो झरझरै अवस्था इट छिस गैना वनि मालेर घाट हामीले आठौं गुठी विधेयकला लिरकाल गुठी गैना ल्यंगा टेवले झिउबुडी सभ्यता संस्कृति त गैना ल्यंगा टेव हामीले जिछम
नेट ट्वायोपट्टि ड्याइ जायाब्लायो गुठियार जुया लिउ नाय जुया गु जाइना वइ चाहिँ ख वइ अनुसार जिरो लगे जु ख छिकपिन हने छगु त तेतना ठो खन्सु डाबले ठो गुठी त पहिला खारे जना गुठियोपट्टि थासे गु छौ कोष देके माल गुठियो थासे छौ नियमन निकाय देके माल अरे रैठै छिसं गुल्न गुठी चलैना वइ चौ बिख सरकार वाला व्यक्ति पिन्ते टु गुठी गुगु सुना सुना चलैना वइ चौ ख वइ त नियमन जग याना वो सरकार वाला व्यक्ति तेवे छौ समूह गठनेना समिति गठनेना वो गुठी ते इमदे ललहाना बिमा अले हाना डकौ गुठ्यार बालै दैन मरो वइ त छौ नियमन या संस्था देके माल भल्लाक अले वइ थासे चाहिँ नि गुलिन गुठी संस्थान सम्बन्धित गुठियार गुठियुपट्टि जग्गा रैटान याना ठेउमुंगा टाउडु ठेबा टैटाउडु वो ठेबाइ कोस तने सम्बन्धित गुठ्यार ते वो शेंकी मजी क ललहाना बिमाल पहिला वो कोस दट ढासा गुठ्यार त से गब्लेन थाइ गुठी त नंग्युपट्टि सोइमको शेंक्युपट्टि सोइमको एजु जुली वो समिति त छौ बालक देके माल समिति ते टु ललहान बिमाल अरे थे टु न बाकी दनिउपट्टि गुठी जग्गा जमिन न राजगुठी दु अन या अमानत गुठी दु अन या छुट गुठी दु अन ठो छेउपट्टि गु निजी गुठी दु सरकार न ठो निजी गुठी ला थिए मजु छुन हालते रेकर्ड जग काउ याना निजी गुठी गेगे चले जजौ दैउ छौ लिखित जग काबिना वो निजी गुठी दैउला जिम्द ठो लगे जु कि नेवाते बडी बुसान से शिवले तकै वो थिउपट्टि गुठी त ख मरेक मगाउ गुठी ख उखे निजी गुठी त चाहिँ थिए मजु एजु जोले निजी गुठी त मठी से गु चले जाछौ छुट गुठी राज गुठी ठो गुठी त चाहिँ सम्बन्धित सरकार वाले पिन्ते ललाना अच्छे कोस इम्ते चलेयाका सम्बन्धित गुठीउपट्टि ठेवा इम्ते ललाना सिंगे मजी गएना डेकमल हान मेयुपट्टि पाखि खन कया मे गुठीले बालग्यु ख तर मे त न छौ स्वायत्त रूप चाहिँ नि ओइट्न अधिकार बिमा जिन छम जावे काम छ जु नाटा ठो दको गुठी बालग्यु गुठ्यार देउजको अधिकार देउ जिटन छौ ख ठुके लगे जु खैते तहामा वो खन्सु ढाबले झिउ गुठ्यार त से चाहिँ नि जग्गायु विषयले भूमि सुधार ब्याटौइट ओइट न्यायचित ढंग मेइटन अधिकार छुटेना वो जग्गा ल्याङ्का टेमा गु तसी भाग थाउला अथवा गुठिउपट्टि थाउला वो जग्गा मासे जाउन जग्गा छुन किसिम रिटर्न ठेभा मूल्याङ्कन निर्णय गल्लासा ठौ जुठे नापा जु घटना आ ठौ कने ठेभै मूल्याङ्कन मरिवन अवमूल्यन जाउठे आ ठेभै न्याक्वे कास्न लिपाउ या 40-50 वर्ष लिपाउना ठो ठेभै मूल्याङ्कन दैमखो एजुजुली गुठी ल्याङ्क्यु खसा छिस जग्गा ल्याङ्केमा आठो जाइना वन्यु छोले आठो गुख देका वन्चुनिबुटी गुठी विधेयकै त मासेना मे विकल्प छुले ढैउट अवस्था त ढाबले गुठी विधेयक लिका ढुङ्गा लिका ढुङ्गा आ जिमत ठो ख छु लगे जु ढासा ठो जापुत समुदाय पाखे चाहिँ नि छु धापु दु जिमिबुटी छु खन्दु ढासा डक्को झिउ ट्वा ट्वा थि थि पुच पुच खल अन या जात जातीय पि जिमि जाप्त जको मखो अठे छि गबाजु दु अन अठे या शिष्य दु अठे या मानन्दर दु थि थि खल जात जाति पिनुपट्टि ठठै गुठी दु जुले वो गुठी पिंगे सरकार व्यक्ति पिंगे सरसल्लाह याना दिग्गज व्यक्ति पिण्ड विद्वान पिण्ड पुनर्लेखन याकिउ लागि अन या वकिल समर्थन तया ठो बालक छौ नु किसिम पुनश्च नु धारो नुए किसिम चाहिँ गुठिउ गैना व्यवस्थित याना वन्यु ख वचोया वनमाउ खैटका छिकबिन त झने दैचना ठो गुठी विधेयक दखाठ्या वो चिजला गु हाल्टन जिम त स्वीकार्य मरु ठो छाट काट याना हान ठैट तास याना बुटतया वल रासा ठो जिम्यु लागि स्वीकार्य जुइमखो ठुले र्या जिउ नचु थनेको चाकना सुबा जि नेटमिया छम काम ख नेट भुलो अजमाइ छम गुठियार ख धन्यवाद।